Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho cindezela-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje. Awukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba esilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke sewungawenza nje lapho usungixhase ngawo sicindezele ibhathini subscribe manje-ke udaba okulethele lona namhlanje lithi-ke usegcine iphawulile-ke uJacob Zuma-ke ngesenzo esenzekile-ke laphana-ke sokubanjwa kwama-ballot paper-ke amaphepha okuvotwa-ke eshushumbiswa-ke laphana-ke ubeke eseshiya umbono wakhe-ke uJacob Zuma-ke ngalo-ke lolu daba ngenkathi-ke laphana-ke kwi-rally ye-MK laphana-ke eMpumalanga Province. Kodwa-ke angifuni-ke mina uzwezwa ngami-ke phela into enza nje dodedela ividiyo-ke uzizwele wena. Sicela kuwe laphana ukuthi masuzwile-ke le video lena-ke uhambe-ke uye lapha ama-comment section ufike ushiye umbono wakho usicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezele nebhathini nje usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje. Okay nje nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole-ke phela zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ngizwe namhlanje kuthiwa kunento eyenzekile, kwatholakala lamabhokisana afaka amavoti abantu, kodwa akavoti umuntu, kutholakele shishimbiswa ilaba okufanele ukuthi basihlukanise ukuthi ubani owinile ubani ongawinanga. Kuthiwa kukhona iqembu ebeliyingxenye yokuthutha lokhu, angazi ukuthi linikezwe ubani ilungelo ukuthi lizozivotisa ngoba nalo kufanele livote. Uma kuyiqiniso lokhu, sizothini thina banikazi bezwe? Sizothi ayidlule le? Sizothini?